paman ajak makejang nejani bapu lakar mewali buin manuturang nggak karya aku ane lakar tuturang bapu nejani pabuat karyo agung ane kelaksana yang dini dipuri ya. Saduaning dini di jagat gel-gel lakar nangun sane ke bawah siatnyo lan jani paman ajak makejang mau pari dab-dab hidup bagati dene lakar ngelaksano yang yadnyo ento adu ane madan kena idep turmaning batin pamane ajak makejang sidu matunggilan ring sajeroning adnyanone ya senjata sujati di subalne matunggalan sajeroning jonyanan idewu paman ajak makejang entu tua sanjatu sane mau tamu ring jagate rikalaning nangun yadnyo ganjan musuh nining nirmale pinaku sanjata luwe rikalaning ngaunang sananing musuh sadaripun ada di padewekan pamane ya rehning cedo ikang yadnyo besik nejani ade ane ke bawosang cede rikalaning nangun iadnyo nento sangkane mana dan ane
cedo ring sajaroning yatnya mau dasar randuk nangun yatnya sing kadulurin mana ane Lastaryo wastu sane ke bawos iyadnya tusing ke dasarin bahan manah Lastaryo mewastu cedo sang ngangon iyadnya bermaning nenten mapi kole sang sane nangun iyadnya